Bidala rin Parul San Fernando king gena pa Osaka Expo 2025 king Japan. Silipan Talareti king report ng Patricia Mamang. Bidala ring Parul San Fernando king Central Luzon exhibit ning Philippine Pavilion king Osaka Expo 2025 king Japan. Dinakin ning Tourism Promotions Board o TPB ning Pilipinas at ning kabalen ay Bernadette David. Reng litratong papakit king meto nga hand-woven art piece na ating higanting Parul. Metong iti kareng apat na art features iba't king region ning Bicol, Mimaropa at Calabarzon. At chula king 18 art pieces king pavilion na gawa king abaka, cotton at aliwapang materyales. May kisaupan niyang Department of Tourism Region 3, King City Tourism and Investment Promotions Office o CTIPO at City Information Office o CIO para king lantern content. Agpang king TPB, migit king 200 katutubong tela, iba't king Pilipinas ing bubuo king fasad ning pavilion na sasalamin king panga Pilipino. King pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag, susulong ning CTIPO ing kultura at sining ning San Fernando king global stage. Talwilang ikit king abroad reng Parul San Fernando king Giant Lantern Caravan king Los Angeles inyang December 2024. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.